We've been talking about discipleship, Govorili smo o učeništvu and we've been working on the Jesus definition of a disciple. i radili smo na tome kako Isus definiše učeništvo. And we have 2 points so far. I imali smo 2 poente do sada. The first one, a mature enough faith that can withstand persecution and ridicule. A prva tačka je znači da budemo dovoljno zreli kao vernici da možemo da izdržimo znači progonstvo. And number 2, living in this radical commitment to the lordship of Christ. A druga je, setit ćete se, znači potpuno radikalno predanje Gospodu Isusu Hristu. He is Lord of everything in my life. Jer je on gospodar svega u mom životu. That so far is what we've seen to be Jesus' definition of a disciple. To su do sada delovi Isusove definicije učeništva. Now Jesus also uses other words to describe this relationship. Isus također koristi i neke druge reči da definiše ovaj odnos. He describes it as I'm a slave to Jesus. Pominju se izrazi kao da sam ja rob Hristu. Now, slave-master relationships are pretty strong relationships. Odnos roba i gospodara je vrlo jak odnos. And Jesus describes the fact that we were originally slaves to sin. A Isus radi na toj činjenici gdje nam kaže da smo mi prvo bili robovi grehu. But now by yielding to Him, we're slaves to righteousness. Ali naravno sada kada smo se predali njemu, mi smo robovi pravde. Because Jesus is now Lord of our life. Jer je Isus naš gospodar sada. Okay, the third one is John 8. Treći deo te definicije ili treća definicija je u Jovanu 8. And verse 58. 8:56. 8:56 Jovan. I'm sorry, I gave you the wrong one. 31 and 32. John 8, 31 and 32. 8:31 i 32. Jovan 8:31 i 32. So Jesus was saying to those Jews who believed on Him, tada Isus govoraše onim Jevrejima koji mu verovaše: if you continue in my word, ako vi ostanete na mojoj besedi, then you are truly disciples of mine. Onda ćete zaista biti moji učenici. And you will know the truth. I poznaćete istinu. And the truth will set you free. I istina će vas osloboditi, izbaviti. Point number 3. Tačka 3. A disciple is one who continues in the word. Učenik je onaj koji nastavlja da istražuje reč. The emphasis here is on this continuous action. Ovdje je naglasak na toj trajnoj, kontinuiranoj akciji. A disciple is one who is deep in the Word of God. Učenik je onaj koji je već duboko u Božjoj reči. A disciple is one who really gets into the Bible. Učenik je onaj koji zaista duboko proniče u tajne Biblije. And the result of all this Bible study, i kao rezultat ovog biblijskog istraživanja, it says, and you will know the truth. Ti ćeš znati istinu. Now who is the truth? Koja je istina? Jesus says, I am the way, the truth and the life. Isus kaže, ja sam put, istina i život. The purpose of Bible study is to lead me to the truth. A suština znači istraživanja Biblije jeste da me vodi ka istini. It's just not acquiring a lot of knowledge about what the Bible says. To nije sakupljanje mnogo informacija o tome šta Biblija govori. It's studying the Bible to say, what is God trying to say to me in this passage? Pokušavati da vidimo, suština je pokušavati da vidimo šta Bog želi meni da kaže u ovom tekstu. The purpose of Bible study is so that I get to know Jesus. Suština biblijskog teksta je da ja upoznam Hrista. And knowing Jesus makes me free. A poznavanje Isusa Hrista mene čini slobodnim. So number 3 is those who understand and keep the basic teachings of Jesus. Pod 3, ta definicija učeništva, pripadaju oni, kaže, koji razumeju i čuvaju osnovna Isusova učenja. Because they're in the Word. Zato što su one u reči. You know, Adventists used to be known as the people of the book. Adventisti su bili poznati i poznati su kao ljudi knjige. Because we do our Bible so well. Zato što mi dobro poznajemo ovu knjigu. Now, I don't know how it is here in Serbia. Ja ne znam kako je to kod vas u Srbiji. But in America that doesn't apply anymore. Ali u Americi, nažalost, ovo više nije primenjivo. So I had to say many Adventists are biblically illiterate. Moram, nažalost, da kažem da su adventisti danas postali na neki način biblijski nepismeni. And they come to Sabbath school each week and share their mutual ignorance. Oni dolaze svake subote u subotnu školu i pokazuju jedno zajedničko nepoštovanje, ili da kažemo. Some people rarely crack the book anymore. Some people rarely open the Bible.
Aha, ljudi neki više ne otvaraju Bibliju. In fact, some of them don't even bring it to church anymore. A neki više i ne donose u crkvu. So we put a copy in the pews. I onda mi stavljamo njima kopije u klupu. But some people won't even take it out of the pew. Don't want to take. They don't. A neki čak ne žele da ih uzmu iz tih klupa. So we put it on the screen. Onda ih stavljamo na ekran da vide. That's getting sad. A to postaje tužno. Adventism is a biblical movement. Adventizam je biblijski pokret. Our doctrines and our teachings are not rooted in tradition, they are rooted in the Bible. Naše doktrine nisu utemeljene na tradiciji, one su utemeljene isključivo na Bibliji. But the Bible only means something to us if we are studying it. Ali Biblija nam može značiti nešto samo ako mi istražujemo. It's not a holy icon. Ona nije neka sveta ikona. It's a tool that enables us to know more about Jesus. Ona je alatka ili sredstvo koje nam pomogne da bolje upoznajemo Isusa Hrista. Now the problem is most people don't know how to study the Bible anymore. Ali problem je što većina ljudi danas više ne zna kako da proučava Bibliju. A new person comes in the church and we tell them study the Bible. Ja znam neke ljude koji kada dođeš u crkvu oni kažu proučavaj Bibliju. So they begin in Genesis. Počinje u prvoj knjizi Mojsijevoj. And they get lost in Leviticus. I izgube se u trećoj knjizi Mojsijevoj. They don't know how to study the Bible to ask this question, what is God saying to me in this passage? Oni ne znaju da postave ovo pitanje prilikom istraživanja Biblije, šta ovaj tekst govori, šta Bog govori kroz ovaj tekst meni. Now there's a new initiative coming out that begins next week, I think. I postoji jedna nova inicijativa za koju ja mislim počinje sledeće sedmice. It's coming from the General Conference office. I dolazi direktno iz kancelarije Generalne konferencije. And the suggestion that every Adventist read through their Bible between now and the next General Conference session. I ona preporučuje da svaki vernik adventističke crkve šta treba da čita od ovog trenutka pa do sledećeg zasedanja Generalne konferencije. That's 3 years away. To je od sada pa još 3 godine. Because you know how we used to do it? We said, read 3 chapters a day and 5 on Sabbath, and you read through the Bible in a year. Do sada smo govorili pročitaj 3 poglavlja dnevno, onda subotom pročitaj 5 i za godinu dana pročitaćeš celu Bibliju. And the result is we do a very rapid reading of the Bible. I rezultat toga jeste da mi vrlo brzo proletimo kroz And we Bibliju. don't delve deep into its meanings. Ali mi onda ne zaronimo se dublje u njena značenja. This new initiative says this. Ova inicijativa o kojoj sam govorio kaže sledeće. Don't read more than 1 chapter a day. Ne čitaj više od jednog poglavlja na dan. But take the time to ponder what God's message for you that day is in that passage. Uzmi vreme da otkriješ šta je ono što Bog tebi govori ovoga dana iz tog konkretnog teksta. And I think that's a healthy improvement. I ja mislim da je to jedna zdrava promena napred. Because we're not in the business just rushing through so I can say I read the Bible through. Jer ako samo trčimo i da bi mogli na kraju da kažemo da smo pročitali Bibliju celu. I have deep hunger to know God's message for me. Ja imam veliku, duboku glad da spoznam koja je to Božja poruka za mene. Ellen White said that we should take a passage of Scripture and contemplate it on it until we know what God's saying to us in that passage. Sestra White kaže da mi trebamo da se bavimo jednim biblijskim tekstom toliko dugo dok ne razumemo šta je Bog želeo kroz taj biblijski tekst da nam kaže. Because remember, the purpose of Bible study is to know Jesus. Jer ne zaboravite, suština istraživanja Svetog pisma jeste upoznavanje Isusa Hrista. It's not to find a text that I can hit over my neighbor. To nije sada pronalaženje nekog teksta koji ja mogu da kažem sad svom komšiji. True Bible study is always asking the question, what is God saying to me in this? Pravo istraživanje Svetog pisma uvek postavlja to pitanje šta Bog ima meni da kaže. Now, in the course of doing that, you will learn many facts about the Bible. Naravno, dok postavljate to pitanje i dok istražujete Bibliju, vi ćete naučiti i mnoge druge činjenice o Bibliji iz Biblije. But the facts of the Bible are not what you're really looking for. Ali nisu te činjenice ono za čim mi tragamo prilikom proučavanja Božje reči. You're looking for God's message to you. Vi tražite Božju poruku za sebe. So Bible study and prayer. Znači, biblijsko proučavanje sa molitvom. What we call the spiritual disciplines. Mi to nazivamo duhovnom disciplinom. What are we doing to teach new converts how to study the Bible and how to pray? Šta mi učimo nove ljude, obraćenike, kako da istražuju i da se mole? Because I'm going to make disciples, then I've got to help people get into the Word. Jer ako ja hoću da načinim učenike, ja definitivno moram da naučim te ljude kako da uđu u reč. And that does not mean preaching at them, you should study the Bible. I to ne znači samo propovedati ti moraš da proučavaš Bibliju. It's taking the Bible and opening it to them and showing them how to study the Bible.
To znači uzeti Bibliju, otvoriti je i pokazati njima kako da proučavaju Bibliju. That's a vital part of discipleship according to Jesus. To je jedan od suštinskih delova osobina učenika, ali tako i osobina učeništva prema So Isusu. point number 3 I tačka broj 3 je znači, is that I need to study the Bible ja treba da proučavam Bibliju, to find out God's message to me. da bi pronašao Božju poruku za mene. That's what he means by continuing in the Word. A to znači ono ostajanje, nastavanje u toj reči. And the result of this continually staying in the Word I rezultat tog kontinuiranog ostajanja u reči is I will know the truth. jeste da ću ja znati istinu, And Jesus is the truth. a Isus je istina. And he sets me free. I On me oslobađa. Point number 4. Tačka broj 4. John 13:35. Jov 13, John ili John? John 13:35. Jovan 13:35. By this shall all men know that you are my disciples, Po tome će svi ljudi poznati if you have love for one another. ako uzimate ljubav među sobom. Po tome će svi poznati da ste moji učenici ako uzimate ljubav među sobom. I'm quoting. Ja im tu. If you have love, Ako imate ljubav, that's how you tell they're my disciples, Jesus said. tako govorite, na taj način vi govorite drugima da ste vi učenik. The crowning evidence that one has become a disciple of Jesus Najveći dokaz da je neko od nas postao učenik Hristov is that they have this evidence that the agape love of Jesus jeste posjedovanje te agape ljubavi. has been found in their lives because of their connection to Christ. Znači, evo te definicije. Oni koji su dokazali da se agape ljubav nalazi u njihovom životu zbog njihove povezanosti sa Hristom. You see, agape love is a unselfish love, Jer je ta agape ljubav totalno nesebična ljubav. where people really care for each other. Gde ljudi zaista brinu jedni za druge. Stalo im je. And Jesus says this is the crowning evidence that one is a disciple. I Isus kaže ovo je vrhunski dokaz da je neko učenik. You know, if you look at the life of Christ, I znate šta, kad pogledate život Hristov, Jesus talks a lot about love. Isus mnogo govori o ljubavi. And the disciple that was closest to Jesus was John. A učenik koji je najbliži Hristu bio je Jovan. And of all the gospel writers, John seems to catch this the most. I od svih Hristovih učenika čini se da Jovan hvata ovu ideju najbolje od drugih. And it's John who writes this passage. I Jovan upravo piše ovaj tekst. And it's John who writes in 1 John. A Jovan je on pisac prve Jovanove. God is love. Bog je ljubav. And somehow this apostle who laid on Jesus' breast captured the ultimate meaning of what Christ is all about. To je onaj učenik koji je se ležao kod Isusa, tako on nam otkriva te najdublje istine o učeništvu. The essence of the gospel is love. Suština evanđelja je ljubav. Somebody said one time, love God and do as you please. Love God, And do as you please. neko je rekao, voli Boga i radi ono što ti misliš. Now you got to think about that for a minute. Ajde da razmislimo o tome na trenutak. But I think there's some wisdom in that. Ima i neke mudrosti. Because if I truly do love God, I will do as He pleases. Jer to je istina da ako ja zaista volim Boga, ja ću raditi ono što će njega zadovoljiti. Because my obedience will spring out of love. Jer će moje obožavanje i poverenje u njega, tako, proizilaziti iz te ljubavi. Sometimes our obedience comes out of obligation. Nekada naša poslušnost njemu dolazi kao rezultat obaveze koju osjećamo. I obey because God said so. Ja ga poštujem i radim to zato And što it becomes a legal obedience. to postaje jedna legalna odredba i zato je mi sprovodimo u delu. What Jesus is looking for is heart obedience. Ali Isus očekuje da mi budemo njemu poslušni iz srca. That springs out of a heart that's been touched by God. Da to je jedan izvor u našem srcu koji je dodirnut od Boga. And this love is not just vertical to God. I ova ljubav nije samo jedan vertikalni odnos između Boga i This čovjeka. love is seen horizontally to each other. I ova ljubav treba da se vidi i u našem horizontalnom odnosu. A church that is discipled will love each other. U crkvi koja ima taj učenički model, ljudi će se voleti. Now I know that your churches in Serbia are not as bad as our churches in America. Ja znam da vaše crkve u Srbiji nisu toliko loše kao ove naše u Americi. Because, we have problems in our churches in America. Jer mi u Americi imamo probleme u našim crkvama. I know you think Americans are perfect.
Ja znam da vi mislite da su Amerikanci savršeni, but we're not. ali nismo. I remember one church Sećam se jedne crkve that I was made pastor of. gde sam ja bio pastor. After I got there, I found I was the 20th person they had called to be pastor of the church. Kada sam dobio taj poziv da budem kod njih pastor, ja sam bio 20. osoba na tom spisku koji su pozvali. And when I found that out, I wondered, what did they know that I don't know? I onda sam se pitao šta je to što oni znaju, a ja ne znam. But then I began to hear. A onda sam počeo da saznajem. They said they fought at their church board meetings. Oni su se svađali ili tukli na svojim sastancima odbora. Now, I know this is hard for Serbians to imagine. Ja znam da je vama Srbima to teško i da zamislite. But they actually disagreed with each other at a board meeting. Ali oni se definitivno na tim odborskim sednicama nikako nisu slagali. And not only did they disagree, they got demonstrative about that disagreement. I sada jednom kad se već nisu slagali, onda su to demonstrativno saopštavali jedni drugima. And then I heard the story I onda sam čuo priču that happened before I got there. koja se dogodila pre nego što sam ja tamo došao. They were at a board meeting. Imali su sastanak odbora. And Brother Smith made a statement. I brat Smith je napravio jednu izjavu dao. And Brother Jones disagreed with it. A ovaj brat Jones se nije složio sa tom izjavom. And Brother Smith reacted by pushing Brother Jones. I onda je brat Smith reagovao tako što je gurnuo brata Jonesa. That did it. Brother Jones came back, boom! I to je delovalo, ovaj se vratio i lupio ga pesnicom. And a fist fight broke out at the Adventist Church Board meeting. I pesnica je izletela na jednom sastanku odbora crkve adventističke. And dear sister Sally ran to the nearest phone. I sestra Sally je dotrčala do najbržeg telefona. And dialed 911. I pozvala policiju 911 kod njih. And pretty soon that blue light was flashing outside the. I plava rotaciona svetla su vrlo brzo blještala ispred crkve. As the police came in to break up the fight at the Adventist Church Board. Jer je policija došla da zaustavi tuču koja se vodila u adventističkoj crkvi. And I was their new pastor. A ja sam bio pastor. Talk about tough churches. A pričate o teškim crkvama? I bet you can't beat that in Serbia. Mislim da ne možete pobediti ovu. I don't know how to interpret this last. Don't put money on that, please. Don't put money in that plate. No, that you are right. Don't bet on it. Oh, don't bet on it. You mean it could happen here? Jel mislite da tako nešto može se desiti čak i kod vas? Now this won't come through in the Serbian, but let me try it anyway. Ok, ovo neće proći, ali hajde da probamo ovo. Someone has said this. Neko je rekao ovo. To live with the saints in heaven, that will be glory. To live? To live with the saints in heaven, that will be glory. Da živimo sa svecima na nebu, to će biti slava. But to live with the saints on earth, that's another story. Ali živiti sa svecima na zemlji, to je sasvim druga priča. Listen to what we tell new people when they join us. A poslušajte šta mi kažemo ljudima kada se oni nama pridruže. You found the right church. Pronašao si pravu crkvu. We believe the right things. Mi verujemo prave We're stvari. the remnant church. Mi smo crkva ostatka. We're the true church. Mi smo prava, istinita crkva. But watch out for the people. Ali čuvaj se ljudi. Do you do that too? Ili vi znate za to isto? Keep your eye on Jesus. Don't look at people. Gledaj na Hrista, nemoj na ljude da gledaš. You say that too. Da ste vi nekom rekli to do sada. But that's not true. Ali to nije istina. Because Jesus said the absolute opposite. Jer Isus je, čitali smo malo pre, rekao upravo suprotno. Jesus said, you want to find my people? A Isus kaže, ako hoćete da pronađete moje ljude, Look at the people. pogledajte u ljude, ako hoćete moju crkvu da pronađete. They love each other. Oni vole jedni druge. Ooh. Maybe we need to stop excusing our lack of love under the umbrella that we've got the truth. Možda mi nalazimo izgovor u tome da smo mi, ili tako, prava crkva, a nemamo ljubavi pod izgovorom da imamo istinu. If we've got the truth, we love. Ali ako imamo istinu, mi volimo. Jesus says this is the telling sign. Isus kaže, ovo je znak koji govori. By this, prema ovome, all people will know you're my disciples. Svi ljudi će znati da ste vi moji učenici. Because of the love you have for each other. Upravo zbog te ljubavi koju imate jedni između drugih. Maybe we need to deal with discipleship. Maybe
Maybe we need to deal with. Možda mi treba da se bavimo sa učeništvom. Maybe it's not just we have to teach new people. Možda nije samo da mi treba da poučavamo nove ljude o učeništvu. We ourselves need discipleship. Mi sami imamo potrebu i neophodno je da i mi naučimo šta je učeništvo pravo. This is number 4. Ovo je bio broj 4. My disciples are known because they love each other. Moji učenici se prepoznaju po tome što uzimaju ljubav među sobom. I was preaching in an Adventist camp meeting in America. Govorio sam na jednom sastanku adventističkom pre nekog vremena. I finished the sermon. Završio sam propoved. And I was getting ready to walk off the platform. I bio sam spreman da napustim ovu platformu. When I caught him out of the corner of my eye. I onda sam krajičkom oka ugledao nešto. He looked like he'd come out of the 19th century. Neko mi je delovao kao da je došao iz 19. veka. And he was headed straight toward me. I on je gledao tačno prema meni. I quickly made a check to see if there was any other way I could go. I onda sam ja brzo pogledao da li ima neki drugi način da ja mogu da izađem. But there's no way out. Ali nije bilo izlaska iz te situacije. So he came up. On je došao. And he says, "Brother." I rekao, brate, I don't like your sermon. Ne volim tvoju propoved. Okay. Dobro. Why? Zašto? I came to camp meeting to hear the gospel. Došao sam na ovaj sastanak da čujem evanđelje. And all you preach is this love stuff. A sve što si mi ti rekao je neka priča o ljubavi. I want to hear the gospel. Ja hoću evanđelje. My poor brother. A ovo, moj jadni brate. Love is the gospel. Ljubav je evanđelje. By this all men will know you are my disciples. Po ovome će svi znati da ste moji učenici. If you have this love for one another. Ako imate ljubav jedni prema drugima. Let me tell you, when the outside world sees this people as a people that love each other, they will beat a pathway to the door of every Adventist church. Kada ljudi izvan budu vidjeli da mi imamo ljubav jedni sa drugima, to će biti predvorje neba za ove ljude. God cannot call the attention of the world to this people. Bog ne može da skrene pažnju ljudi izvan na nas. As long as we hate each other. A dokle god se mrzimo. We're serious about last day events. Za ozbiljne stvari u posljednjim događajima. Then we have to become serious about learning to love again. Mi moramo ozbiljno da volimo jedni druge. And Ellen White says this. Sestra White kaže sljedeće. The last message of mercy to be given to the world is a message about the revelation of Christ's character of love. A posljednja vest koju će ovaj svet moći da primi je vest o Hristovoj ljubavi. She says that if we be kind and courteous, tender-hearted and pitiful, there be 100 conversions to the truth, or now there's just one. Kada bismo mi bili puni ljubavi i imali sve te osobine koje podrazumeva Hristov karakter, mi bismo sad imali 100 obraćenja tamo da je sada jedno. She says the greatest argument in favor of Christianity is a loving and lovable Christian. A najveći argument u prilog hrišćanstva i Hrista jeste čovjek koji voli i koga je lako voleti. She says when the character of Christ is perfectly reproduced in his people, then he will come to get them. A kada se Hristov karakter bude u potpunosti kopirao ili reprodukovao u životu njegovih vernika, Hristos će sada doći po njih. And what is his perfect character? A šta je taj savršeni karakter? It's love. To je ljubav. This is not something we can continue to bypass, folk. This is not something we can bypass. To nije nešto što mi možemo prečicom da zaobiđemo. We need to learn to love each other. Mi moramo da naučimo da volimo jedni druge. And demonstrate to the world the power that comes with a church that truly loves one another. I da pokažemo svetu kakva sila stoji u crkvi u kojoj ljudi vole jedni druge. The fifth point is John 15. I peta tačka je Jovan 15. And verse 8. 15:8. John 15 and verse 8. Jovan 15:8. My Father Jesus says glorified in this. Isus kaže da će se njegov otac proslaviti na sljedeći način. That you bear much fruit. Tako što ćete mnogi rod roditi, što ćete dosta roda roditi. Kaže. And so prove to be my disciples. I na taj način dokazati da ste moji učenici. A disciple is one who bears much fruit. Učenik je onaj koji donosi mnogo roda. The question is, what's the fruit?
Ali sad je pitanje šta je to rod? Now, a strong temptation is to go to the fruit of the Spirit, love, joy, peace, and so forth. I mi možemo sad da nabrajamo one rodove duha, radost, mir, ljubav, trpljenje, krotost. But Jesus wrote this before Paul gave the fruit of the Spirit. Ali Isus je rekao ovo pre nego što je Pavle nama dao kasnije ove rodove duha. And you got to look at it in its context. I morate da pogledate ovo i u kontekstu također. And the fruit that Jesus is talking about here is not the fruit of the Spirit. I rodovi koji ovde se pominju nisu u stvari rodovi duha. The fruit is clearly of the disciples. Rodovi su Is other disciples. rodovi su u stvari drugi učenici koji A se disciple is a disciple maker. jer je učenik onaj koji stvara učenike. They're bearing fruit Oni donose rodove tako što by stvaraju, creating other disciples. stvarajući druge učenike. One cannot be a disciple of Jesus if one is not reaching other people. Niko ne može biti Hristov učenik ako on jednostavno ne stvara nove učenike. Now, take a look at verse 11. Dajte pogledajte u 11. stih. He says, "These things I have written to you about bearing much fruit." Ovo vam kazah da radost moja u vama ostane. 11. Yeah, 11. These things I have spoken to you, Ovo vam kazah so that my joy may be in you, da moja radost u vama ostane and your joy may be manifested. i da se vaša radost ispuni. Jesus says he spoke these things about bearing much fruit Isus govori o ovim stvarima da donošenje mnogo in roda, order that we might experience his joy. da bismo mogli da iskusimo njegovu radost. So what is the joy of Jesus? Šta je znači radost Isusa? The Bible says, for the joy set before, Hebrews 12:2, for the joy set before him, he endured the cross. For the joy? For the joy set before him, he endured the cross. Aha, jer je to što je on došao na krst u stvari takođe isplanirano unapred. What was that joy? Šta je, koja je to radost? The joy of seeing souls saved in the kingdom of God. Znači, radost na nebu da se neko spašava i da prihvata da postaje deo stanovnik Carstva nebeskog. Throughout Scripture, this is identified as the joy of Christ. Kroz pismo, kroz sveto pismo je ovo identifikovano kao Hristova radost. So now he says, I'm telling you to bear much fruit so you can experience my joy. I kada vam ja kažem da vi treba da donosite mnogo roda, to znači da ja želim da vi iskusite takvu moju radost. Because you will have my joy. Jer ćete vi imati moju radost. When you see that person in the kingdom of God, Kada vi vidite ovu osobu u Carstvu nebeskom, because you share your faith with them, zato što ste vi podelili svoju veru sa njom, that will give you my joy. to će vam dati moju radost. And then drop down to verse 16. Idemo u tekst 16. You did not choose me, Vi mene ne izabraste, but I chose you već ja vas izabrah. and appointed you I postavih vas, that you would go and bear fruit, da vi idete i da rodite rod. and that your fruit would remain. I da vaš rod ostane. So he says, go. I've told you to go and bear much fruit, and that fruit is to remain. Znači idite i rodite mnogi rod i neka taj rod ostane. So clearly, when you look at this whole context, the fruit in this context is of the disciples. Znači, kada čitamo ovaj tekst u kontekstu, mi razumemo da je u stvari taj rod učenik. And we might add here Matthew 28:18. Setite se 28:18, Matej He 28:18. says to his disciples, go make other disciples. I gde kaže svojim učenicima, idite i načinite druge ljude učenicima. One is not a disciple maker till one is not a disciple till one is a disciple maker. Niko nije učenik sve dok nije postao proizvođač drugih učenika. And notice, it's not an occasional fruit sometime in my life. I have? It's not an occasional fruit. To nije neko povremeno, to nisu povremeni rodovi u mom životu. He says, I want you to bear much fruit. Ja želim da vi mnogo roda rodite. And that proves that you're my disciple. A to dokazuje da ste vi moji učenici. Ellen White says it this way. Sestra White na ovaj način kaže. Every true disciple is born into the kingdom of God as a missionary. Svaki pravi učenik rođen u Hristovom carstvu je rođeni misionar. It's Desire Pages 198. 198. stranica Čežnje rekao. Every true disciple is born into the kingdom as a missionary. Svaki pravi učenik je rođen u carstvu kao misionar. Furthermore, she says, no sooner does one come to Christ Ona kaže malo dalje, ne pre nego što je neko u Hristu, then there wells up into his heart
da ti izvori u njegovom srcu a tremendous desire to make known to others what a precious friend he's found in Jesus. stvaraju neodoljivu želju u njemu da on drugim ljudima objavi kakvog prijatelja je on našao u Hristu. One cannot be a Christian and not be a soul winner. Jedan čovjek ne može biti hrišćanin ako on nije neko ko zadobija duše. But I'm a non-witnessing Christian. Neko može da kaže ja nisam hrišćanin koji svedoči. That's an oxymoron. A to je oksimoron. Because such a thing does not exist. Jer takva stvar ne postoji. By definition, if one is a Christian, one is a witness. Jer po definiciji ako je neko hrišćanin, on je i svedok. You cannot be a disciple of Jesus and not want to share. I ne možete biti učenik ako ne želite to da podelite sa drugima. Sharing Jesus is not the sole domain of the clergy. Propovedanje Hrista drugima nije samo posao pastorski. Disciple making is the job of the whole church. Stvaranje učenika je posao cijele crkve. And so if I'm a disciple of Jesus, I may witness for Jesus. Ako sam ja učenik Hristov, ja ću svedočiti za Hrista. Jesus says that proves that you are my disciples. I za Isusa je to dokaz da smo mi njegovi učenici. All right, now here are the 5 passages we looked at. Evo ovih 5 poruka koje smo mi sada pogledali. They're the only ones I find where Jesus gives a definition of disciple. I na ovaj način, kroz ovo nam Hristos daje definiciju učeništva. A disciple has a mature enough faith to withstand persecution and ridicule. Učenik je pod jedan onaj koji je dovoljno zreo u veri da može da podnese stradanje. A disciple has Jesus as absolute Lord of his life. Pod 2, učenik je onaj kome je Hristos apsolutni gospodar. Jesus is priority 1 in everybody in a Christian's life. Isus je prioritet broj 1 u životu jednog hrišćanina. Number 3, a disciple is one who's deep in the Word of God, continuing in that Word. Pod 3, učenik je onaj koji je toliko duboko u Božjoj reči i koji nastavlja i dalje da ostane u toj Number dubini. 4, a disciple is one who loves with that agape love of Jesus. A pod 4, učenik je onaj koji drugoga voli agape ljubavi. And number 5, a disciple is one who is a disciple maker. I pod 5, učenik je onaj koji stvara nove učenike. Now, if this is the biblical definition of a disciple, Ako je ovo biblijska definicija učenika, and I believe it is because it's Jesus' definition, a ja verujem da jeste zato što je ovo Hristova definicija, then we come back to this question. onda se mi vraćamo na ovo pitanje. Are we doing it? Da li mi znamo to? Remember, the Da li mi command that radimo to? establishes the New Testament church is a command to go and make disciples. Da je zapovest koja osniva novu crkvu jeste u stvari zapovest da idemo i da pravimo nove učenike. Now, it should be obvious to everybody here by now Trebalo bi da bude ovde svima sada ovo već jasno. that to be a disciple after these 5 points Da na temelju ovih 5 tačaka biti učenik znači is much deeper than just believing in the 28. je mnogo, u stvari jeste mnogo dublje nego verovati samo u 28 doktrina. Sometimes I think we Adventists are just concerned they believe the 28. Ponekad ja mislim da mi adventisti se samo brinemo da ljudi veruju u svih 28 doktrina. Then we dunk them and say, let's go get another. I onda mi dođemo i izmislimo još jedno. Because I find most Adventist churches have no plan to disciple people. Jer ja vidim da većina naših crkava uopšte i nema plan kako da napravi učenike. So it's important for us if we're going to be a disciple-making church I zato je za nas jako bitno ako hoćemo da budemo crkva koja stvara učenike, that we become serious about creating a disciple-making plan in our church. da budemo vrlo ozbiljni i da napravimo plan u svojim crkvama kako ćemo stvarati učenike. I'd like to suggest to you a diagram that looks like this. Želeo bih da vam predložim, da vam pokažem jedan dijagram koji ovako izgleda. I borrowed this from Rick Warren. Ovo sam dobio od Ricka Warrena. I borrowed his illustrations. I'm not borrowing everything he does. Znači, pozajmljujem ovu ilustraciju, ali ne pozajmljujem sve što on radi u životu. This is a baseball diamond. Baseball. Ovo je bejzbol, za bejzbol igru, to su one baze u bejzbolu. American pastime. The American pastime, baseball. Da. Znači, to je ona američka igra bejzbol. Anybody know what I'm talking about? Znate o čemu se radi? A few of you know American baseball. Okay. Američki bejzbol. But for those of you who don't, let me give you the essence of the game. Ali ajde za vas koji to ne znate da vam dam suštinu igre. A batter gets up at home plate, which is down at the bottom there. Ovde imamo na dnu, to je neka kao kućica, neka Pitcher throws a ball. Bacač baca loptu, and he hits it. A ovaj drugi je udara. Now, if he misses it, it's a strike. But if he hits it, and nobody catches it,
he tries to run to first base. Ako je ovaj udari lopticu, If he gets to first base before the ball does, dok ovaj udari lopticu, dok ona leti, on trči prema prvoj bazi. Ako stigne pre prve baze, He's dok loptica safe. pala, on je bezbedan. and he's on base, I on je napravio jednu bazu. but he doesn't score a point. Ali on ne uzima još uvijek nijedan poen. The only way he scores a point is if somebody else gets up to bat and hits the ball. Jedini način jeste da neko drugi udari lopticu And then he could try to run to the next base. i onda on trči do sljedeće baze. Or if he hits it farther enough even to get over to third base. Ili ako je dovoljno dobar udarac da može istrči do treće baze čak. But only when he goes through all the bases and gets back to home plate. Ali samo ako istrči sve te baze i vrati se na tu početnu poziciju, Only then Samo does he tada. score a point. samo tada dobija poen. That's the essence of the game. To je suština igre. Now I'd like to apply that to discipleship. I ja želim da ovo sad primenim na učeništvo. It's more than just getting people on base. To je više nego samo dovesti ljude do baze. We need to get people all around the bases. Mi moramo ljude da provedemo kroz taj ceo ciklus baza i da se vrati u početnu poziciju. And so in his illustration, Rick Warren suggests that we ought to have certain things to get on first base. I evo te ilustracije za koju Rick Warren kaže šta treba da imamo na kojoj bazi. Then once people on base, we move them to base 2, Kad smo na prvoj bazi, onda se mi krećemo ka drugoj, and then base 3, onda treća baza and finally get to home plate. i vraćamo se na tu početnu poziciju. And so there are different classes that you could hold at each one of these stages. I postoje različiti časovi koji se mogu držati na svim ovim fazama. Because the object is to get everybody all around the bases. Excuse me. The object is to get everybody around the bases. Jer suština igre je da svi optrče ceo krug And you leave nobody on base. i da ne ostavite nikog na bazi. I think this is a wonderful illustration to illustrate what needs to happen in discipleship. I mislim da je ovo jedna divna ilustracija koja pokazuje šta treba da se desi u učeništvu. So when we come back after the break, I'm going to give you a disciple-making plan utilizing this illustration. I ja kad se budemo vratili sa ove pauze koju ćemo imati, ja ću vam dati jedan dobar plan sa ilustracijom By suggesting what we ought to cover for first base, second base, third base, and home plate. koja će nam pokazati kako da prođemo prvu, drugu, treću bazu i na kraju da se vratimo u taj Because I want you to leave here this afternoon Jer ono što želim da vam dam od neva with an understanding, a very holistic understanding of discipleship. da imamo jedno celovito, sveukupno razumevanje učeništva. And a plan that you can take to your churches. Ali i to da vam dam znači planove koje vi možete da ponesete u svoje crkve Put into practice to begin to disciple people. i da ih pustite u praksu da one rade i da stvarate učenike. Now, one thing ought to be clear even at this point. I u ovom trenutku želim da jednu stvar da potpuno razjasnim. If we're going to go to a disciple-making plan, Ako idemo sada ka tom planu, proizvodnji tog plana za stvaranje učenika and get everybody on board, i uključimo sve u taj and projekat everybody around the bases, i svi trče oko baza, then the easiest thing to do is add it to the pastor's job description. onda je to najlakša stvar koju možete uraditi da dodate u opis radnog mesta pastora. Da Then say, Pastor, it's your job, you must get it all done. I onda vi kažete pastoru, pastore, to ti treba da uradiš. Does that sound good? Jer vam to dobro zvuči? You think it'll work? Da li mislite da će raditi? Come on, folks, you're alive or dead here. Jeste živi, ajde progovorite. It won't work? Jel će raditi? Neće. You're sure it won't work? Jeste sigurni da neće raditi? I mean, don't you have good pastors? Don't you have good pastors? Zar nemate dobre pastore? Don't they have extraordinary ability? Zar oni nemaju neke nadprosečne osobine i sposobnosti? Well, if the pastor isn't going to do it, who is? Pa čekajte, ako pastori to neće da rade, ko će onda to da radi? Who? Everybody. Yeah! Ja. I've learned some Serbian. Evo, naučio sam srpskog malo. It is obvious when you look at this holistic program that needs to be done, pastors can't do it. I ako pogledate ovu celu sliku u ovom planu, definitivno pastori to ne mogu da urade. Does the command of Jesus to make disciples apply only to pastors? Da li zapovest Hristova da stvaramo učenike se odnosi samo na pastore? Who does it apply to? Na koga se to primenjuje? Na koga se? Yeah! Na mene. I'll never forget that word. Nikada ovo neću zaboraviti reči. So, let's take a short break. Ajmo da uzmemo jednu kratku pauzu.
And I think we've been out 45 minutes, so we should be back in, 10 minutes? Or